Ninkethi nkatho na ntune mutegeri Weru TV ambirigire nwithiritwe na ntuku injaga ibwega nontu bakona kanya kugwatanira na woni kiri Weru Njumaa mbitagwa NTINYARI KINYUA turi na makarika kuma county mwanya mwanya nyumene tukethwa na gikaro kia Njumaa sakonera twitha tukiaraire mantu jonthe jaja temete ntame kiri mutandao hamwe na kuringa biongo bya nyomba cia nteto indi mberema jaja nijo twikirite orito tukubana arua kiri nteto cietu. Mwana atekinyete kagitaga guchiaro gutiri mwate injirene nterete kathuri gange karikari aretigirite akarina kimako na muthuro. Koti kugite gamba na gutejanirie gamba ra matas jaskuru ja sanitary ntore muri kia koti akiurwa nande kurea milioni 5. Professor Rastas Njokana nkiama ya azimia kugambia karibari marimanti na we Susan Mwindu akiromba akari kumwagite kia mubunge wa Ekuru. Kambia borithi na obisi ya borithi bandikeri kuruguru antere cha tutwa bore kienda kuongera ukaria antere u. Anko gwatu geni okairi monanirio mathithi otukubona arua ni Maureen Kome tukianjiria nteto cietu akariba ntura ya kathuri ntere cia ganga ni batigina muthuro jo munene kumania na ikarikariria patirimite mwana ati kuria ate injirene ntere ukuringana na bamo baturi baba ni ati mwana jo aririkana kinya na arambiriritie kuge ichunche bya mwire mbere ya kuritwa na gutewa munini wa Tibu Wankangani Masimwendwa ne kirite ontububu kirore ari amenerete bunene akari muno nabo Ekuru bakionania muthuro jo Martin Mugambi na tiona njira indiku. Irige munthikirira ukantori ya kathuri wandia ganga akirige chigombunge kia Mara kaunoga atari gakuruga kana gakuoneka barabarani irere nturanie nurukiriro arothia kimamagirira arokia kimamagirira kuringana na Chabuchibo Wankangani twe Masimwendwa itaka kurigwera rutire ndana gakuma akagera barabarani enu ingero thimo ima unit manager ndero gwikana gatea ntura ya kathurini andikweja ndethera umakana kareo ka around 5 months ngate ankoringira askari ntumu bejirite kenda tumba kurutha mo investigation. Mwendo agikanagia kana nkinyari mituo teno ugite no abathire na mbere guchunkona na nkinya na guchwana na muthuganiru oyu ku request anto betu batige kuruta wira umuthuku to kana ni kiumbe kia Ngai nto agia mwana ni amenyere kuo guswa mwana atiko mona kwa tafadhalini community ya kathurini tutethie nitumbe kumenya mwene mauntu mamonde nikenda roe ruta wira bwayo ari betu kana Gekuru tafadhali uketha utikwenda mwana tumira means ya family planning nikenda utikagie mwana ucoka kumuta nontu ona Ngai atitikiritie mauntu tajaja kaunoga kaga kuriga kuma into byonthe bya kimwiri ikonirwe ichabueria wanture nurukiriro nikimako kinene muno ya kuona mwana imutea njirani gwakwa turani ya Rukome ningwiciria antu bau bonde bakuruta wira bau babatue batuterererwe bo nikenda bonekane mama magukarika Ekuru banture ni akathuri bararirikira na nkinya kuthumbia uro ruthite karikariru atiri ne mbisendo kuthini wanture eto mto eitherwe mujiari urarutithirie mwana wae kana ona ajiari baba aruta no tobwa marina meku mto agianda tafadhali ni amenyere agikana ogurigwa gaturonetwe ati ona wana kuthiko swaka na kaire akagia la rukongi etwe bathoru anto bakarori nto tona bobo nebutu auga tiyo turiuma tukatiga alume betu tukarigo so alume bangi ndakaino ikurana igasenga gakaba aiki kibela tiga gwikata muno ntiga gokadikolala akaba tige kuma gameje bakadigo so alume nja mulume gwa twekaga sindwa ne wira ikalona we na akethwa ari mugekuru ina mukuru ntikona buri akona kana kangi akethwe mwari ino ni rana ona kimiru kiona ngwa ni kiregete ngugino
ya kuruta nda riu mwana kabati agianda ona kero mwana akacoka cukuru acokwe cukuru agia na mwana onkie mĩeri 8 na kinatigira gina kinacoka cukuru. Kĩripotera Weru Njumaa kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraha mbĩtagwa Martin Mugambi. Kirento meri njega kiri arimi na biashara ba mira nandi nthiguru ya Somalia netumiretie kurugura thoko ya mira nyuma ya gikaro kia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais Weru wa nthiguru ya Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Gikaro negiki nibatumiretie ati thoko eje ira ya ingiro mweri jwa 3 mwaka wa 2020 ni rais ura wa Umaru kiregitene Kenya na Somalia ni itikanirite gucokia ndugu ciao cia kibiashara na aria Kenya nandi ikethagirwa ikigura makuyu na into bingi kuma Somalia. Tugukuthurania ripoti eje tuketha tugikuretera nyuma ya kagita gati kuraja. Kirinta twingi nandi koti ya Meru nandi nitejaniritie igamba rira raikitwe koti rege maratasi ja skuru ja seneta wa Meru Mithika Linturi. Akirito gambi boy mugambithania Justice Mureithi na atejaniritie igamba reni untuba kwaga kwa ukoje wa kung'ana nyara nandi kinya muri kia koti oretwe kuri wa baini ya milioni 5 na rio igamba ringira mubunge wekuru Kawira Mwangaza niririti koti nura warikietie aria mwana bau koti muritie kuri abaini ya chiringi 500,000. Mwandiki wetu Wantito Muthuri Muriuki na gutwachio na njira indiku. Nyuma ya mubunge mwekuru Kawira Mwangaza kwithurikitwe koti-ini Meru nikenda kurigirwo gutwa giti kia ngavana kirikana ati maratathi ja jandikirite ja uma na muthenya na arua untu boi bonekene jakabu kinyamuthia gukurukira mugambithine Mureithi kuga ati ura waikitie gambara Kawira no mbite kurita ito. Therefore, the orders of the court at paragraph 7, the court grants leave to the petitioner to withdraw his petition in its entirety, and the petition is therefore marked withdrawn. Meru County is that the petition is simply ego fail. Na court ikuga petition ile withdrawn na there is nothing that is stopping the incoming governor Kawira Mwangaza na deputy OF from contesting. Na oyau twacinda na arua turiendelea gucinda no ntuging'ang'i na cindirwe ntuku mbere ira twaerwe rutha rwa kuendelea kwa candidates agucindwa na arua the third and the last irithira ye tariki 9 mweri wa 8 nire agacindwa amna bubu kinya kwithwagite itegambaririo no mbite kuringwa baini 500,000 bakwirwa bakare ya cost ke honorable Kawira Mwangaza na antobara bangi bonde bara rated including IBC na cost uchi on the petition na chia tabilito ate akare ya cost chia $500,000 chayu tware wa ikaurira Meru bamba inge bara Governor Kawira mweshimiwa Governor Kawira akugurira ng'ombe cio kama muno the most vulnerable people in the community nikenda aba support kungi naku ontu kwenarua igambara seneta Mithika Linturi orire ikitwe kairi akirigirwo kuromba giti kio ngavana akirikana ati maratathi form 4 titarija uma na kinya degree yawe igamba riri yawe iriombite otejanirwa no ntumbo kwa giokuji nor proof that the third respondent is facing any criminal charges in relation to the allegations raised in the petition in order to be disqualified from buying as provided under Article 1932 of the Constitution. Therefore, at paragraph 40 of the judgment, accordingly, for the reasons we have set out above, the court finds that the amended petition is without merit and it is hereby dismissed with costs to the respondents and the first interested. Yomba guta petition iria yauga mturo rejite kotini aturomba kuonania na ata Mithika afikite document yauga nontu IBC Mithika na kirito ya IBC na ikire degree check ya IBC na ikiagi CUE na chonde ichia certified na ikiontu Thaa iye candidate yo governor na kwa court yauga mturia aturomba kuonania na ata Mithika athithite makosa CID batira jabaita ushahidi EACC batira jaita ushahidi kwa wikoronia kesi ire kokwa Justice Mureithi auga guti ushahidi buraretwa ni rutere rurungi rwakonania kweli mheshimiwa Mithika Linturi na afikite degree ewe jai mantu jaria
king'ang'i na antu bawe batumaira ikenda o igita ria mweshimwa methika lento rejete kuthithia kana kwena kithurano kinya 2017 no baretete magamba jaja aja nandi urora ikite gambarira nturi akethwa akiringwa baini milioni 5 na no ntukisi ekugwa ba kuringwa garama cia tariro kuringwa ntukisi ne ile 3 milioni 5 na nandi icho bakarea amero itotigio tumairwa buthuku ni leaders betu na leaders na bwethere funzo ke babwe na antu barabotumira antu bange na njirerete bui mtojo akare ya ngarama na bokuigwa wakili akiuga ngarama jetu tugasiases even more than 5 million non tugutakanya igitarira turengiomba ikwethera tukiringa campaign ni atutakanya kotini tujete kuthikira magamba jate na inyo ushahidi kiripotera Weru Njumaa bitamuthuri muriuki kungi na kumunene wa borithi bandhikiri George Kinoti inspector munene wa borithi Hilary Mutyambai gavana wa county ya Meru Kiraitu Murungi ne bamwe batongere baraba gukinyita kiri mambura ja kurugura kambe ya borithi intere cia tutwa ishigone kyo bunge kya bori bobo bothithikite kenda gutigira ukaria ne bukuongerwa ntereu na rakinyobisi ya DCI ethirite kirugurwa kenda gutigira mukari na gukinyira utungata bobo na njira embuthu na yampwe mwandiki wetu Wantata Mawira Kirigia na reported. Inspector General wa Polisi Hilary Mutyambai, DCI George Kinoti, County Commissioner wa Meru, Governor wa Meru Kiraitu Murungi katikati gatongere bange kathomba ni baimberete kurugurwa gituo kya polisi kya tuto na obisi cia DCI interium kire gyakinira Isuru Kenyatta gukurukira DCI George Kinoti. Ni mambura jaraja kuimberetwe na kugea sema ni ndwembo kathomba cia gukumia DCI Kinoti ni mirandi ya weti na mbere ria tumite ya kinya mwanka maturene. Mimi ni mtoto mtiifu. Mimi nikitumwa nafanya lile nimetumwa nifanye. Kwa hiyo maneno yote ni yale maneno mngekuwa ukinituma wakati ile Mungu alinisaidia kupitia kwa maombi yenu. So nimewapeleka kule, wameona ile tulikuwa tunaita police station yetu. Lakini tulipoenda tukamlilia rais wetu, umeona vile ametufanyia hapa. Si ni heshima? Sisi waliniambia aona kingine ya kumpatia rais wetu ni maombi ya roho sao tu. ING Mutyambai agweta gituo kiu gigatetheria nene gukiria ukaria na are abitha 15 wamwe na ngari cia polisi ireti. Station amejenga hapa ni muhimu sana kwa National Police Service. Ni muhimu kwa ajili tabu kidogo kidogo tunapata kwa mpaka yetu na Isiolo, itatusaidia sana. Tumepeana askari 15 na OCS. Friend Ndonga urene County Commissioner wa Meru na Governor Kiraitu Murungi bagikujira nteto eu ni baugite furahi sana kwa ajili ya hii police station, kwa sababu kwa eneo hili ambalo tunapakana na Isiolo kumekuwa na visa hasa kwa majirani zetu hapa Tigania East. Kwa Matabidhi bali watu walikuwa na uwawa, na tunaomba hiyo camp iwe permanent. Nao 60 officers ambao wako hapo waendelee. Mimi nikiwa gavana wa Meru na wasaidia, hata maji nimewachimbia huko ili wasiwe na shida nyingi. Area hii tunasumbuliwa sana na uibaji wa mifugo and some other insecurity, and hii station itasaidia sana kwa hiyo maneno. Ni arena cio siasa ititigi nyuma atongere bareo maikimakarina ndinji Titus Docho na Governor Kiraitu Murungi barombete akari kuringira Raila Odinga kura ni kenda Kinoti akenderea na ngugi yawe na nkuruki kuringira Governor Kiraitu Murungi ndebe. Rais mwenyewe ameshatupea direction, atungoje ingine. Hiyo kura yenu usindanganywe, upigie mtu mwingine. Kura yenu pigieni Raila na mama, usindanganywe na mtu. Mwisho
Hapa Meru tuko na mzee ambaye natembea na yeye. Kinyangi Gego. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itaamua kama Kinoti ataendelea ama ataenda nyumbani. Nasema ataendelea. Yule atafanya Kinoti aendelee si mwingine ni Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Mtuwetu wanchokia kongereri mabingi kurukia vitu kilete guku. Nibo kambira na tukagitate. Nala tugekira. Shimo toka makrito muronge na yabo njirite ndowe. Inyinge ko lakini itagana kawiri iragana. Na barabara icho kiri oteri itagana. Mwakanya ko ndare kana bori yanana. Muga mashimo ngorita muronge kanya ndare kana bori yanana. Bas. Kenangi kireko. Ke reportera Weru TV Njumaa kuma tutwa wandine rero arera kisona kebore mbeta mawera kerigia. Hatuchokte kiri ripoti rangu guteneretia ukabere nthiguru ya Somalia nitumiritie kurugura thoko ya miraa nyuma ya gikaro kia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais mweru wa nthiguru ya Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Gikarone giki ni batumiritie ati thoko iji iria yaingirwo mweri jwa 3 mwaka wa 2020 ni rais uria womarukire gitine Kenya na Somalia ni ciitikaniritie gucokia ndugu ciao cia kibiashara na aria Kenya nandi kethagirwo ikigura makuyu na into bingi kuma nthiguru ya Somalia. The two heads of state led their delegations in high-level bilateral talks, which reviewed a wide range of bilateral, regional, and multilateral issues, with emphasis on strengthening the existing bilateral ties between the two countries. Further agreed to facilitate, diversify, and promote trade and economic cooperation between the two countries. Directed the immediate market access of fish and fish products from Somalia to Kenya, and vice versa, the resumption of trade in kat, otherwise known as miraa, from Kenya to Somalia to resume with immediate effect. 7. Further directed the relevant authorities to implement the issuance of courtesy visas free of charge on arrival for dignitaries, senators, and diplomats who hold diplomatic passports, and a note verbal from the respective ministries of foreign affairs. A lot of the fish that is consumed in our country used to come from Somalia, and there is no reason why that should not continue. We also have had trade with Somalia on various goods, most notable that most of you will be familiar with is kat or miraa, and we agreed that this trade should resume with immediate effect. But we also went a stage further and said that we should not just be limited to countries that are so close together, shouldn't just be limited in their trade to fish and miraa. There are so many other things that our two countries can do together. Kagite gaka mutegeri Weru TV atugwatane na mwandiki wetu wa nteto kuma Ntere Chiembe imwe kwa imwe akiaraniria na akari arimi na kinya biashara bamira bethirwa bagitariria gikeno kyao nyuma ya thoko iji kwithirwa ikirugurwa. Dennis Mugendi kagita gaka ni gako. Inene ntuku ireteretwe ni akari bario abiashara na arimi Ntere ni isi ya Igembe na nyambene iri onthe yani tigania iri oo na boni arimi bakimera kia miraa na biashara na kune nyuma ya thoko ya miraa ya nthiguru ya Somalia kutho ingitwe igitarira ja na akari bakia bagikurukira mithangiko ne emingi mithangiko bakwathiranira bainyiritie muno gutwika kinya aritwa sukuru batina bisi na mauntu jangi ja maingi kwitho ya kiremera na kune mushiyo jwa maua tukirikanaga ni mushiyo thitwe turi jwa biashara mathaa 40 jana indi gite riu thoko iraingitwe biashara ni cia kuremania ngari cia miraa kwithwa stiwita malori tugitaraga Iraq na Land Cruiser mwanya na kubakirikanaga tene karaja riria miraa yetaga nthiguru ya Somalia ni bari na mbesa nyingi na thai na ndri nikibasoketie wirigiro bwao
ni kwithwa ntuku ya narua thoko ya mira ikumbi kurugurwa ni rais wa nthiguru ya Somalia Thaa Hassan Sheikh Mohamud nikio no tutukinyite aja mushine maua juri mushijwa biashara iji kuthikira maoni ja akari kana abiashara baba na arimi tia twambiri no mwe wa mbere atwire uria omba ikuga mantu abiashara ntuku ya narua tuenda withu tuteketendera tuire witagwa atia arafu ombi kwate mantu biashara igita riu ira ingi na thai ikari atia okay kwate ni nga kwatira mbita wa Henry Morian Tomutia MCA Kioya Toboshon nora rifonya nyamene chairman wa county council kato shokeria thikari etu katho no ntobaruare puraya omba kutururira mira na tukua kinya thikari ya Somalia tumushokeria katho no ntobone nora tarerwe uromba tuma ombo tumaruare mira ruorwa tukiwa nende tukuona itwai na werero bwetu itwai na werero thati ngwicia tuire chonde irari ko mama yondo oni torandi investor ko mawa ngwicia mamire anto ibadhamire so itukuona nende twina werero no tukuona ngwicia titakobwa na nibo tukua thank you no tubadhikari yetu utekeria aya mheshimiwa tuenda ugutwire gitari mirai mbere wendagia ombe singana ko wendagia mira o pick up ingana ira singana na thai kwingwa biashara cia kura cia nyikirire kuno urendagia kana mira irura tujaga kana kureto ino raikagia oni muno mbethara de investor nyumba cia ceko thamwa na plot nkiloki ya 10 shonde cia thamirwe na kinyake mira impendagia itrona abakuria kuwerero watu wekura kabisa totara ina werero nonto ina otorona mbia aya ou tia tuiwe kimu biashara ungi uri ombi gutwathira mantu athoko iji ombi kugatia igite riu na thai rais wa Somalia arugura ombi kugatia twambiri wita watia onbeta wa Alex Kome onde secretary on brokers mawa town yao na ito sogera munungu nkatho no ntobwa pura awese samantu ya no ntuito tetu tabikete iterera ya nyumeme agetha twithiri untegeto gateganthi nyumeme agetha twithiri twithirite twonete thina station kawaida biashara nyingi singi ngari munyi cia thugira no ntoba kuthasikia cia service ya kwana cio kuthasikia tumika uri bati kuthasikia tumika ana bamunyi bare meru kuthira baita skuru na ngoi nyingi cia sogera nyuma lakini tukona finally murungu no rombethiri mantu yonthe ni tukona yete kubona kangana tweta mbere kuthira tukumata cia murungu aya mutegeri wa Weru TV baba ni arimi na biashara bamira tia tubatwe kanyaja nyuma twambe tutege biashara na nyumura cienderete butege na nyuma ura biashara cienderete thai a biashara bariuga kuma bakuigwa thoko ikurugurwa bakwambiri kureta mira antu aja mushini mawa iboba ukuona ndeji itoruka rugurendera kienda biashara kienda bona biashara urikari bari ya biashara bendete ya biashara siao aja mushine mawa tia tudikire mu biashara ungi mu biashara lenkuma atwire uria ombi kwa manto ja thoko iji kumbi kurugure ya Somalia ivo gatwambiri to wita watia rito ra kwambita wa itonga ndolo ne uni chairman wa Mira Association Mira Market Association na ingwire tu sana no ntobwa ntukwe na arua no ntobwa ura thirikari ya Kenya president wetu Uhuru Muigai Kenyatta na president wa Somalia ngwatanirwere choka no ntuburu Uhuru akarika na romanti ya athitheruare na through our CS wa agriculture Peter Gatira Umunya no ntubwe 40 kirite no ntumunya ata mama kumaria mire ingirwe na mwanka rware akiri ya shauri president kwa ito kwa Kongole ke our CS Peter Munya no ntubangwira rita na tuko pamoja na muntu akaolwa garia mantu ya CS akaria mantu ya PS Munya ona bura ona nkanga mbute kuna ndito ireto sana na president Uhuru Muigai Kenyatta iyo maoa iyo mero iyo embe otoliongere na weki nyanga ankengesia. Thank you very much. Thank you. Kuna mubiashara ungena wakwira ariuga no mwankarie no tunoro mbiti kwithwa kinyikira muno mantu ya biashara hizi ya mira tia tuwe uretawa na umbi kuwatia arafu tugeta no momwe kenda riu au angitumbi gwita itampari monka kire biashara tuboni uria cietete na mbere ketha kuri na ngari cigwikirwa kuna marori kuna Land Cruiser na ingi mwanya ni ugo turikia ugo twire
kena twita kibiashara hivi ingi twambiri untegete witawa atia Oni betawa Joshua Kathenge sa ni samani yo masamani na togowerwa muno no tuto inyegelete bo nene nende togorworo wela ya togorworo wa mkondriso thirikari ne tutethia turure kinyere landani kabisa ile landani tulikuwa tunafurahi sana na paturia thoko inge ende torworo mere landani na landani tete thirikari tutethia ne turure kinyere landani ya turwa mere landani tukawerwa zaidi no thirikari ne ba tethia Ibwega o ariuga etawa Joshua Kathengesa na mutegeri wa TV na ringwethekia no twitani na ugwe imwe kwa imwe kenda omba ikona ure biashara ciitite na mbere ndenda utege na metho yaku one ure muciri wa mawa juitite na mbere ketha biashara isibui na kuma roju bena wirigiro siketha sikibwa nkuruki atia twite na mbere na kamera yetu one ure gwitite na mbere Aya mutegeri wa TV utegete ou ni uko na biashara sitite na mbere nukuona mushi jojo jirombeti kwa kitauka anto indi monka thai utegete baba nibo a biashara nukuona ura biashara sitite na mbere aya ou nukuona akuja na gitundu kiawe bini tundu bya mira antu bagwete bokiritie nuntu bakuwirwa nuntu ba biashara ya mira kombe ikirugurwa nthiguru ya Somalia au bombi kuwata mantu biashara kombe kwitwa ugata mantu ya biashara kurugurwa atutu beruto sana nuntu bathirikari turura mira etutike biashara ciatu ciacoka no muringi nditugura thank you his excellency president Uhuru Muigai Kenyatta Ono mbeti kwetho ugitwira withitwe umutuomira na mubangiomira antu amucino ma ombi kwata mantu biashara kurugura thai Somalia witawatea betawa Kenneth Mutethia kuma maoa itokubwa nkanya muno no ntubamira kurugura kuma Somalia na kuithia tugoshirikiana babatwe turi antu ba Meru na Somalia itokubwa bobo asana na tokuwa oro tumamire weruorwa kinya wa tharimwe indegoro bwende biashara yugoro andegoro cie ko ingi no to boriga ibo ategerete ibo enda ya mira andegoro ya London na andegoro mwanya itoko enda mireru oro andegoro ya Somalia London Kisumayo mira yithire ikieta andegoro icio nthe aya mutegeri wa TV no twitete na mbere twitagora biashara ciitete na mbere aja mucine umawa aya nukuona biashara ni bambeti gucoka Ndio mira miro na ndio mira eta Somalia na imire menyeri bumwe ya sana etu ina njara inderu na imira yekirikinya mbolea na kamenyera na njira njia soke yakira roe na kaliye kemenyera wa ne bu onto na nende eribete o ko mira ni oto kwenda eta Somalia na ka weta Somalia na tu wete kirikinya to ko Somalia be yako be ninya samaki na be ngebile byonze bakenda no ntunde nende ikuatana na tukwa mandugu ko nende no bo ya sana na tukaulwa chogeria nkatho pitakatira omunya ake agwethira kai muthaka oni rwaenda mwamwari kugate kuna bo biashara mu Somalia atismo biashara mu Somalia tumbi kwarania no butuchire we nunya biashara baru rujura Somalia iwethe itobekiri biashara hii mu biashara Somalia mu biashara Somalia umwe mu biashara tutake mu biashara Somalia umwe ura tukombi kwarania noe Adhange azaria
Aya mutena ritia tugusokera kenda turikiria kubathira uria biashara cio mbigusokera ninguthia kuno biashara umwe bairi akiba muthiano tubamatha bagwandi kwathia twambire no musomalia atwire matwa biashara uria bainyirite na thai. Kwa sasa biashara imeweza kurudi, rais wa Somalia ameweza kufungua soko, anaitwa Sheikh Mohamud. Mngependa kusema namna gani mmefurahia ama namna gani? Tunafurahi na hiyo rais. Kwa jina kwanza. Jina mimi naitwa Abdurashid, ni mfanyakazi hapa ya miraa hapa Kashiongo. Tulikuwa tunatuma Somalia miraa. Leo tunafurahi sana. Hiyo rais naye Mungu ambarikie akitufungulia miraa. Pia yeye tunafungulia kila mahali. Inji Somalia itakuwa amani. Mungu atambariki. Sisi tunafurahi sisi wote na tunashukuru Munya Bita Munya CS Munya. Tunashukuru hiyo ndugu yetu. Sisi tumeumia kama sisi wa Meru na Waria, tunampenda. Tunafurahi, tunakupenda. Yes, thank you. Tia twali naongea omodia bunane ari mu bwachukuma na bwachukuma tia twali twambi noju ni gukwambio ni ugurekiria burundu twinko bo wiritu muno twire ndaike imwe ndaike mwaki witawate no mbigo ta matwa biashara. Okay, thank you Mr. Mogendi. Oni beta KINYUA Stephen kuma thero gaiti kana senator. Kwa hivyo itowiretu muno towe wana biashara ba miraa kuma side maua na athero aswa na athero na rutu za tukirima tukirita biashara ya miraa muno nuntu miraa ya Somali itara ya ingirwe batu thire tukinyeleka muno antuba athero gaiti kuma biashara ya miraa thire keingwa. Kwa hivyo oni ande Stephen ngosokea nkatho ki rais wetu number 1 Uhuru Muigai Kenyatta na nuntu bororera bombete kuthabaranirie na rais wa Somali na bagetha baitikanire kenda thokwetu ithira isoka na ingosoka nkatho nyinge kinyake mheshimiwa CS Gatira Umunya nuntu bakwithira afuatilie tamantu ya yetu ya kimera kya miraa na kuma itara ithira kimera keingwa neto musokira nkatho na tukwa twamu support. Aya iboega mutegeri wa TV au ni otombi kuthikiria maoni jakari no kuwa bonde a biashara na arimi bombeti kugurwo muno tia twite nambe na ndi kuyukia maoni ende babu tia tucogero twa studio tukaburetera nteto iji na njira ya uraja mathene yo jangi au na kinyarujo iboega ni oni Dennis Mugendi. Ni mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi mwe kuma nterecha nyambeni akiaraniria na akari arimi na biashara ba miraa kumba kwitho bagitariria uge maoni na gikeno kyao nyuma ya nthiguru ya Somalia gutumiria ugoroba narua kurugura thoko ya miraa nthiguru ne hatumaro kya nini ni nchokerete na Nteto Nkuruki ukebebia mutambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kadhumba na gute side effects.
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Betako mwendo kuma Nkobo kure kwa ya gavana nderingira rintori nonto bokwenda maendeleo ja Meru dene ya Meru County. Oni betawa ndangira simothe njoro tembije kuma Nkobo area takwelo kure ya kwa gavana karingira honorable Mithika Rintori tondo no kwana no gatu komba twandirithia bwega kinganjo kurira ngugine no peu sasa wa ndwa Nkobo sawa. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking nara no weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimu gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe gavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo ya tena mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu toa je watu ko Rwanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi bwengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru.
Justus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugea na barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere ya mbega kenda kuko gwetu kugea na utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786 kwithirwo wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwo turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantu ja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili C kire biology C kire mathabu chemistry na physics ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta shibitare community health development counseling na psychology science laboratory technology medical engineering health records management na human nutrition and dietetics ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwena Bidco Oils Limited kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimu na 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana otiriongire bishine cietu mero aja akwena Maguna Supermarket Mero Town ara kwari uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana oringe thimu eje 0704802221 Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kieguru mono ikitugaga we are committed professional excellence. Katha chimwanya kirigo mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu tugichokera seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi na akinyite ntere cha gicigo mbunge gya South Imenti kire kugambia Karionde kura cietete na mbere gukwiriria kire ndiunga iji seneta uju urokurira gite kia ugavana kithurano netwitite na chemanite na gikundi gya Kathera na aria bekirite wira ne bwa kuba gwata mbaru gukurukia murandi jura bari na ju jo kuthithia sabuni nerari Nturi etete na mbere na kwiringira ndebe na kinya kuringira ndebe munini wa mutongere wa Nthiguru urakurira gite kia urais mutugikare na ripoti ja Seneta Mithikari Nturi ni muruiri giti kia ungavana ja Meru na mubungi wa South Imenti Kathuri Murungi urokura giti kia seneta bonthe rungu rwa kiama kia UDA muthenya jonarua ni bagwatanite na ngwataniro jia simbio ya Kathera na bakiaria ni baugite bakaba gwata mbaru muno kiri murandi jojo kuthithia sabuni na nkurukiri Nturi akiwa kiri manifesto jawe kia mbere ema ni kugerura mukari wa Meru amba kuigwatira kigina kiawe norende product yenu sabuni tukuga kuona market gi county government ya Mithikari Nturi utirongetekiria sabuni ciurwa kuma kungi twina antu betu bakathera bakuthithia sabuni ikaura wa county gukona ndo impara tukurara twinayo na thina twinayo ya mbesa project ciakwa cia mbere nirangwite economic stimulus ira ciatuma antu ndene meri na after ndau kumobisi kwambiria kwa mamilionea. Number 2 nde nara senate kwembeje gwitwa Asura Fund besides gogebo gwitana Mithikari Nturi William Ruto nweno kwa mbeca ingi pesa ingine ya kufanya biashara. Nkurukiri Nturi na ugite ni uri na mibango miega ya gwitithia kaunti ya Meru na mbere akiringithania na pinzani bawe. Thirikari nio itumba kubangwa imuntu na mukana mwene kana mukuru na mwekuru we itumbikana
no kwenda we yoka bobo ina network ekume rahisi kuinama so kwetha muntu ina ati muntu arungami wengwa kiara kimwe kiora anda lazima uthe na MCA uthe na MP wina senator wina president ende twathiuruka gukuonde donto ina TV etona na chia bingi manto yaku wenkari anto betu tuteda tukithithia manto amya kiremiro itu interrogate na program ira tukwenda kuthithia Linturi na Kathuri bakiumagarwa ni gikundi giki bakabana na gikundi kingi gya kari mwirigene kibeterete kumania na munyinka joju akariba baboga bokura yao ni amurengo jo UDA bakiuga thirikari akirito murungi ni abatejanirie Oliuga kura siato this time round isiao nabwenga bana weta naro aturitere ngogejereko jaje kana geto kagetaga atia nikira nkuria mwetimiwa utonga ni ugima bwae utana ugima mwere kuri utonga nande na watwire atiri kethira akomba gutwikira ugima bamwire kena tumagwita ngwe bathureitie nguge na nja na mbeca nacio cije mwana inchi na nawe Kathuri na Linturi bakiaria bogakire thirikari iria keja ni baibangite bakung'ana gutigira mirandi kuja nturene muno kiri kuthira thina iria chiro cho gima bamwiri thirikari ire county mutano wariaja akwaria mantu a cibitari kiara gwerea cibitari kinya ndejire ndaka kinya nyomba ya daktari araraku kenda itaga ngugi aja abuitara ngwicha unduma ya afya lakini mwanka narua boku atenda wire ariko wetera bakwire bofo mikombone kinywa irongo aja gutege into kire ariko wete thimbari gutege into kire weta murongoro na zero nande thirikari county turenda onenkera muntu uri ogatwitira ngugi ro service ndio tie utonga bo buinge nkuruki ya utonga bwa kiafya so priority number 1 iwakisha sibitari cietu ikobua nikenda muntu wonde ara watu Njumaa na kalimu waiko waeta sibitari akona ndawa akona mithea na akona ndaitari nontu biukira urite miaka 5 uyathira makathera wandini ankwene gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia Weru Njumaa rekwariitwo ni mutugi kare Muruiri giti kia ugavana kaunti-ini ya Thaa Nithi na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka na ikite kampeni cha wentere cha marimanti kirigaria ria kujuria gikabo kiawe gia kura. Njoka urokuthingatene na kiama kathomba bangwataniro ya Azimio la Umoja na orite akari kumwigeka na kumukurukia kithurano netwitite nangi na kumuruiri giti wa mubunge wa Ekuru kaunti-ini au na tigiti ya TSP Susan Ngugi Mwindu na ugite ari na uma akomba na kuritira akari Ngugi wona bamukurukia Paul Wakabithi nacho na njira indiku ikiri ndio ngati ya mbote ya Jubilee batongoreretwo ni urakuromba giti kia gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Professor Erastus Njoka ndio ngairi kuimba imbere twintongoria kathomba mono baraba kuromba ite mwanya na kiama kia Jubilee ya kwego baba kobwera babwera maendeleo baba kaborogera kenda marimanti na Thaa tage karogweterete kari Peti Kimeritina orankurukinwa coordinator wa Jubilee kaunti ya Thaa Nithi Datiga mone mala makadura Njoka. Asante. Professor Erastus Njoka akiuga na moroto omunene wa gukiria kaunti ino ni kingoyomba ukarataira chinge. Niumbukite ni kenda tugwatanira na amwe wananchi kenda tuthondeka kaunti yetu tundu mwega na tukamithondeke bwe riu ni menda kuga Nilianga tuika ngabana mweri 9 August 2022 nundu mukandura mutikandura tugekira lunchi gukukunde Tharaka wana Thaa Nithi undu mwega tugacioka nenganire mbeca cia kubanda miti uria ukubota kubanda miti akabanda tukamigura wana leo mieri 3 ikithira wa muntu akagwata mbeca mauti maundu mega
Liu ni tuenda maendeleo tutigetikire kuvenwe nyuma ya ndionga ino bere ababara bakoromba gitia senito akaunti ya Tharaka Nithi tabo wakiri Paul Mugambi amone msoadia mokothi mamonda gataya baratirima na mathikoni ntere cia Gaciongo mutori waku agatiwe mutori waku kuma tariki 9 nyuma ya ntugo 24 bando gatiwa na mutori waku musiaza orapo kubitanira ra ino anyonga thimo umiria utie woga akinyira mwana ajua kana mwana ngato cukuru kogo kabotiwe na mutori waku oyunwe ugaokaria ntura mwana ngatoka mwera baikanyamo ndomia kanyamo mjoke mwana cukuru ntugi ya thoko yagatonga ngendia kaburi gucokerie kogo dutiwe na atori beto achore beto gukunturani nonto siasa ikathira nyuma ya tariki 9 Paul Mugambi ntonkwegwa bakirumanga atongorie beto baraba kuga Professor Kindiki ataruta wera na iba kuromba gitiga seneta wa Tharaka Nithi ukaya kwigwa uri rekondini ya Kameme ukiuga Kindiki ataruta wera ya seneta tafadhali uma kithurano ni kuno ndotiko mya kinya bokorotha twambirie na 1.8 billion Kindiki atutigire twina 5.4 billion iriko ya county ya Tharaka Nithi ndi senator wa Tharaka Nithi ndienda kuruta mbecha inu kuma 5 billion to double the amount ikinya 10 billion ukakuga no twira Kindiki utiwera rutite utikomenya kinya imbio kurutha intima ukuthioga twira utiumba kuthetera ndengo no ntutiumite Tharaka Mheshimiwa Mwenda Gataya na ringi mofa na orankuruketa kwina maingi makwaria kenda umagaruka rukiri gitwoga uringagira kura uringire Gataya uyu wiye wira ciake ndikwenda kwikira rugono rwa ciaza ruraya muno Weru Njumaa kuma ntere cia Tharaka bitu wa Paul ugwa kabithe Hatuchokere kaunti ne Meru gavana wa Baire wa Meru Kiraitu Murungi na atemanite na biashara ba boda boda na arwa Kiraitu kiri muchemano juju na biashara baba ni banenkereto cheki ya shilingi milioni 17 betira abekirite wirane kuba nera atumirite kanyagaka kubaromba kumukuru kwa gipindi kebiri ta gavana wa kaunti ya Meru Murumurioki na ripoti ji tareria nyuma ya kwithura ikirite wirane yethithia bikibiki ndene kaunti ya Meru muthenya wa gavana wa Meru nombete kurigurisa kwa boda boda na kuba mungana ya milioni 17 mbejira ikaga wakiwandine mwanya mwanya na nasa koji yudi. Kwa hivyo nikasema kaza ulikuwa karibu mwisho wa mwaka nitatoa milioni 17. Tugera kuhudhira dhije eneo kidogo sio ndena kuona onde twena nyombe ngoroba mutindo yandiki bonda bonda house chiomie tukurie sako chieto tudidie training ile kenda kana chionde department yetu ya cooperatives ikabudhiria note thio borabo kenda bunde bokonetie governance na management department yetu ya cooperatives irire kubwa amna bubu gavana Meru etho akibekira wirane ati bakeja kuringira thikari azimio mbechi kethura ikiongereka nkuruki itwarite na Raila na itwarite na Martha Karua na twetekaniria mbeca ikwe ya Meru itengani mbeca cia Meru ira tukona na deni 9 billion na deni twarite tuga 15%. Wamesema wakiingia wataongeza ikwe 35%. Kwa aya Meru nkongerwa 6 billion shillings. Tureamwe. Kwa baba akuruka Kiraitu Murungi akona 6 billion shillings. Nimesema hiyo 6 billion ikiingia bilioni 1 nitatoa nimuinue nyinyi vijana. Kwa au koromba milioni jere I can even give you 10 million. Nara bekirite wirane ati atoka kairi aka Chairman ya union na kiama kiawe ndani Africa na bonda bonda ile best organized ni Rwanda. Rwanda Kigali. Bwana Bwandura ndana gutuma chairman na kiama kike union. Bete Kigali. Watu yakasoma mambo ya bonda bonda huko.
They can moto area weather. They say a bride man cannot thrill the bride. Well, we aenda asome na watu wake alafu waje ufundishe. Akibaromba muringire kura ndrikenda mweri jwenana nikendombo joka kairi. Tukoe ne anto ngiri 60 na magana ya 6 600 haramu kidogo dona antu bau bonde bakeja guchieja na kuga ato support kingangi anto girime 60 na 6 basho akura idano au kurwa kaja kyalo ya tarekingana mweri joai bukandingira kura bobokera rukire bukandingira na bwaka ya kura yu na bogatara Nkiripotra Weru Njumaa bitamudhure murioki. Ngwataniro ya Kenya Kwanza ni rugurete obisi chiao nene ntere cha Westlands akiarirande kibanta tomurungamiri wa mbango Jojo Josephat Nanok augite eje nenjira imwe yao kubanga na siasa ile chitite na mbere tia ngwataniro ijiniara o county iri na antwayo akumitungatira. Boniface Mongera mwandiki wetu kwanteto kuma county na Nairobi na gukarima mbere nejeja na nago twachikinya. Iji ni obisi njero chengwataniro Kenya Kwanza nerito WSR Secretary Center Rutero Westlands aja Nairobi. De nengorobe soin obisi chokiti second floor yonde harashigane etwe kire tokumbo mwanya tokumbo tutonatu kweno obisi nene kwithire meshemanyo obisi ya monereri na modhomi na nkoroki buro obisi nene ite 47 rente tushidurano kuma kire konti 47 ikethero shitegerwa kulingana Josephat Nano kurano mwere kithiro mantu ya campaign sha Ruto ni ateite kana deskiji 47 ikethero shigitanira ngoge na iria chirikiri county oku kulingana na Nano no giteno baketho baithiri otari no ringaniri bakura cia onto borbo jikene na gichonko ya parallel tallying. We'll be receiving those results and then of course tabulating and cross-checking with what IBC gets. And I think the IBC chair announced that every party, even journalists, are free. Once an IBC officer announces the results in a polling station, that result is fine, isn't it? Kirengo atanirije Kenya Kwanza bogete barugule to IBC chikenda gotikiro tekura sheko ethiro ikiora na nyankoroki ibakumbana kirithoro no biratwitete. We have seen elections come and go. Some of us have been in many elections. And we know that the difference between winning and losing an election is organization, planning, and execution. And we are very good at that, and we are well organized, and we know that we will win. Na sisi ndio wale wasa ambao huwa hatupangwi. Kwa hivyo tumejipanga vilivyo, tuko tayari kushinda kura hii, lakini la muhimu zaidi ni kwamba tuko tayari kuunda serikali. Kienge no Hussein Mohamed wala mwere kithiro mantujo kinyithanire kiringo ataniro eje no onanetie Rigathi Gachagua na munio motongero William Ruto kwenombe ke no barego kinya kirindi betinire shibangi mweri na Jojo no ntobonto bura kwa nyombe ngoshe nteto aja nde gorone ishedhiretwe shikendera pinzani bao. The candidate and the deputy will appear is a matter that now firmly rests with them. I and the team gave them advice based on the current media environment. That advice was actually legitimized by a report, a monitoring report of, they call it the monitoring report for the month of June by the Media Council, and you all saw it, that the other people are enjoying 61% or so of coverage. It's interesting, funny, and believable that Media Council did not see a problem with that. Now, I think 2 days ago, the Media Council again issued another statement. This time, however, without any report, without any statistics, trying to say the numbers have changed. And then in this obsession with polls, the Media Council goes ahead to even tell us now they have done a poll about journalists and which campaign journalists would like to cover. Really? I mean, is that the work you're supposed to do? Reporter Antoshoro TV, kumaja kingine ngine kutoka Nairobi, Beta Boniface Mongera.
Akuru banjuri ncheke nandi ni batumirite uraba kugwata mbaru kiregete kya useneta county na Meru kithurano ne kinene twetete akuru baba banjuri ncheke baugite bo bari gwata mbaru speaker wa mbunge ya county ya Meru Kaberia Rimba gutwika senator wa bathato wa county je ni arabona kanite gwitikanirie kuko bari bonthe bakiuga bari na uma bakathangikira mu Meru na njirere kwagira Dennis Mugendi na Chekinya. Thimbenendegwa ni akuru banjuri ncheke ba igembe central bakithali mitheria speaker Joseph Kaberia arimba giti kya useneta county ya Meru garune yao ya Kawiru athirurujine batongeretwe ni mukaririgiti wao Ramukadhata ugambi ni Kaberia niwe akubwa gutongeria Meru ni kwithirano nenie utongire bubwega kuma kinya gutaro ta speaker ni muthomi ari mathe na kairi kinya atagwatikana na mitugo imithuku kuma reto mwana kura cheke negurie maria thombeto ara Ramukadhata ini chairman wa Gembe Central ruaria tu na kuruo kunene no ntubwa kubwithia eto declaration ya kusupport Kaberia mwana wetu uraumite nture netu akathelwa kure ne senator njuri nse kebo kwenda bou kona mbitu botegeretie kwa mbere Kaberia mwana othomi aina degree aina masters aina PhD ko ni mwana tukumenya aretete akombo turetera bionde bire tukwenda no ntu nwe muntu wena kioneki au ngwagiaro kuma nonto Kaberia kuma itatonyere kora speaker meke yonde kumete kuma itara munya mwankaru areke kiraitu utema kosa watekana nonto kira babangi babitina wabore babitini njoriye kwa kwero babyo kerika sifa te mwana wenu moya ibyo bitomete tuwa natoru are Kaberia ukinyambere yeto kitharimukira to amwa nikiraumira na komo cieno ntuka bari mina ciari bawe na to abe na nkero teke senetai nontu tukone mwambio mwae uro ambaye la Meru atena ngoae juri nchekane korie rende bombe tamuchi bondingera bondarima bombera bonenkira longo enge bonenkira tumo bonenkira nchoma nenge boamberinture impetena Nairobi Nara Senate kathwe nao ndete Meru ndila ingwenu ngwitekeria Ajano kinyamuriri ubunge ndagitari ari Kadhata amukirite itharimo bia akurubaba ene kirira intore kwa turi ndaibwa kwinae ni ndawambe yende bakaribishe na kinyani ndarimwe ni akurubeto banjori nontu ibo batowatindite atanganya yakanyire kalemekui Dennis Mugendi Weru TV garune ya kurubanjuri ncheke ya Kawiru wandini ya dhirujine Igembe Central County ya Meru. Muthejo anteto na njira endi kunte toinge na njira enkinyaniru nuona chiaringa thaa 3:30 mbitagwa NTINYARI KINYUA mwonaniro mathithi o Karimo Rain Kome kwa rero kugwatana na woni nyume kagitagate kuraja kiri mubango Njumaa sako.